Badut makan lagi nih badut. Nyam 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 nyam. Wah, habis lagi. Bijinya dimakan sama badut ya. Halo teman-teman, halo badut. Badut mau ngapain nih sekarang? Makan durian. Duriannya udah ditoples nih teman-teman. Oh iya, ini duriannya dari freezer. Badutnya mau makan durian teman-teman. Kita suapin yuk. Wow. Duriannya keras. Kita suapin dulu ya. Nyam 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 nyam. Habis. Badut makan lagi nih badut. Nyam 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 nyam. Wah, habis lagi. Bijinya dimakan sama badut ya. Nih duriannya enak. Makan lagi. Nyam 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 nyam. Wah, habis. Oke teman-teman, badutnya udah makan durian nih, udah kenyang. Badutnya mau istirahat dulu ya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, tombol yang merah di bawah ini. Di like, share, dan komen. Dadah badut, dadah.